Kita lagi nyelamatin ini ya. Oh, dia naik lagi. Oh shit, terjebak guys. Kita akan bermalam dengan game ini ya. Nyantai, damai. Ayo, ingat harus pas. Aduh, nggak ngepas guys. Cabutnya ke sini kan ya? Bang, gue bisa beli kan bang? Ada lu nih bang. I have been carry. Oh, bisa ditaruh guys. Ini kayak gue taruh aja deh guys. Satu-satu aja nggak sih? Maksudnya gimana guys? Ini gue ada berapa sih? Banyak. Lagi gak sih? 10-in gak sih guys? Ya cukup. I have enough. Everybody on edge. Cara gua kesana tuh gimana ya guys? I have enough. You say. Oh my god. Acting like a prince. Then what? There is one answer. You and the leader of the night are fit for the pet. Oh, kita mau dijadiin ini guys. Apa? Umpan. Fit tuh apa ya? Ya makanan lah buat peliharaan kata dia. After I mess you up. Lapis, is this the head warden? His name is Frugal. He is so bad. Even the people of his own country are afraid of him. You have such a calm face. Or are you paralyzed from fear? You attacked Celeste, didn't you? Wow. Ini lawan banyak nih guys. Wah serius sih guys ini. Bantai ininya dulu gak sih? We gotta go real. Aduh cuman 5 lagi cok. Harpoon. Mati. Let's go. Ih gak mati. Laka 9 cok. Waduh. Cir masih hidup cok. Bisa gak sih ngincar itu Frugal? Cicil aja dulu guys.
Oh bisa frugal kok guys. Wih, kuat juga dia guys. Wah. Wah, itu ngapain guys? Aduh, dia power up lagi, ngeri banget dah. Wajir, petuang. Wah, sakit guys, sakit guys. Cuman 2. Wah, wah, sekarat guys, sekarat guys. Wah, sakit banget deh guys. Kok nggak mati-mati ya guys? Aduh, dilempar lagi anjir. Lu support aja gak sih kayak? Wah, anjir sakit juga 15 guys. Let's go. Lah kok dia nyerang lagi sih? Lu nge-heal aja. Ngeselin juga lu gue liat-liat. Aduh, kepencet kecepatan. Wah, harus di-heal sih itu orang. Kayaknya nggak perlu deh. Gak perlu kayak guys. Aduh, gak kena cok. Darahnya berapa sih guys? Banyak banget perasaan. Aduh, kenapa gak kepencet ya? Berasa paling cepet banget gitu loh guys.
sakit banget. Aduh, di heal sih itu. Heal dulu lah. Heal dulu lah, guys. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Gak kena terakhirnya loh. Tunggu gua heal sih. 300 XP guys. Naik seal. New edition. Apakah lebih sakit guys? Immortal, nggak mati-mati dong. Lah kan naik kuda. Lompatlah. Gokil. Gak patah tuh kaki kuda. Iya, gue belum lihat streamnya guys. Streamnya vertikal lagi. Kita jadi buruanan nih. Oh enggak vertikal guys, aman. Aman bro. Kurang kenceng sih. Then no